Sahkut lah ini kali ya. Ketua mentan ke di Surok Kabupaten Hepok Nongnah kawin Kisna Kabupaten Hepok South West Kasir District bakat kemkidur bagi video bala hak deki padma letu menakan daw ke jujur pala dong slap la i bukan ke Surok ketua juga Hepok Surok bat kala klong rut yaki bentar jong ke Surok haduk bagi kali kim nok syu ban ya kini kala jana duk menen bat menen step kada ke jujur jong slap bat lese ke jeng tu juga Hepok Surok kadai nambar bukan di Surok kamdan serta yaki nala bat ke bakam yok kan ti banyak kalau tu dah cepat Surok barang ni lah banyak kali kita Sahkut banyak lembah jong kini kesnong laban kedua ni bakal jujur uslap sikit bentar jong South West Council District ki babon kilti ki Surok kila tualut kabala pelong ki Boston Chat District ban penjeri dagas kendon ka basis ma sau CRPC ban khang ni ki kali ki baket palat put ne le yo jing tip bagi kali ko kini khamtam ki bakit ko ki ya la kaya ni kala Surok mata kada kalau nak kajing tua bak kajing Sahkut kali komjur lagi iru baki kenun sang bahalang kom ke KSU ka hitu kila khang persya ye ki kali bakil perput banyak nak Surok randi ko Nongnah bak komjur chambau korwan Sahkut lah ini kali ya.